Trebate još nakit jelena. Slami malo, baca. Gori, to je to. Ko je ti? Evo, prikar, ti jašiš konja. Vikom dara. U Astoru Agića. Vikom dara. Pozvali su sve one koji će oblikovati našu političku, ekonomsku, obrazovnu, pravnu i ostale sfere zajedničkog života, da se u svom radu rukovode isključivo načelom nekoristoljublja, misleći tako na dobro svojih bližnjih i na dobro svih nas. Ja sam uvijek nasmijan. Jer ti si kazao, ali imaš Svi ove ideje dobre, ne? Ja sam upravljam vlada. Bunara po mojim džepovima. Malo skil sad. Ovom srcu žive, vjeru terane, vijane nema bojane. Sretka Bažnica! I sa nama! Snimaj moje čeri! Opa! Opa! Koji su tu i djeca da prisustvuju tome skupu u crkvi, tako da...
još nije prošlo što već vidi od smrti odaje. Došli ovdje da uveličate ovaj veliki dan koji je svet u čast. Djeca se javili, sine, ti treba se javiti. Kada šta sam? A nismo, u toj moje djeci nismo, šta sam? Kad vidiš da se ovaj čovjek budi, izimali se kada to su sjeročani. A ja znam djeci, koja je ovo? A ne, vi zove neće. Ja ne znam da.